Kakasi New Vibes Red Door Production haka jingnya terelang bat ka tunein.infotainment rangkat bat ka Hills People ka penbena syapi ki paiba bakan don ka jingkhot na ka benta ka jingjit ya kitten shop bat puron nam ta ka we ka film kasi ka bansa direct dau ba wan prang ke dingdo ka jingjit ya kitten shop bat ki puron kan long haka lai pui terik ubenai leber arjar kat pra nadu kapor khatwi beji saneng ha Kasi National Darbar Hall Maukhar nam ta ki jingtip bakhambnya Sobha ban phone hakini ki nombor balapan i hakani ka screen harum. Si benta ban kentiu susu ya ka kam melakai football hakathan. Nakaliang ka Bornihat Sport Association ne ka sngi kala pli perdano ya ka lempung melakai football tournament ka Basau Jongka. Ka balapelong hamadan melakai football habo Bornihat. Lai si mentaru hakani ka jingpli perda ya ka lempung melakai da uba sostenius sotun ubadei UMLA Jongka Jirang Konstituensi bat uba baru ya ka kam kung presiden Jongka Bornihat Sport Association. Hakabau ulashim ya kabenta kum kongsan hakane ka jingpli perda. Lai don langru da UMDC ke Jirang uba Victor Rani kum usembut kongsan. Ba wan prang lengdo sekretari ke BSA lembat kiwi ki rurang ba bat kinongkit kam jong ka BSA. Katnu kam sim katme habayo iapi. Ba mentang ilayolong udong mi kwanchongi. Kung kashnong isel sarong Padonna yin na chon Bansha kriya kipagba Asorbat nong kendong Tunong tri jingkit kliba kraw hidong Habarok ibut saudong Katnong ikmen ngis yung sarong Jing tre shitong barok yang jongi unan ya lam yapi shirenge kisni Hakani ka jingpli perda yakani ka lempung ilakai layo jingkren kitbok riang lengba uba sotun kum ukongsan badru uba rani kum usembut kongsan pun ba kilaya patai ba ka Jirang Konstituensi jongi ade ka konstituensi ka ba lasat den hadu kata-kata na bon kiliang nadu ka lemti ka singking kong bangum di Kot kakia kapule ka dangle kamtang na kaliang ka sports at kung ka tip janga kung MDC ka stadium ka babiang hapo ka Jirang Konstituensi Padon hadu muntaru ka jintang ya kren na kapor sa kapor ba ya kani ka madanru ginwanra ya ka mini stadium alongtang ka jing fosnil tementa u president hi Lolong o MLA kung ikmat ka jongi bat nga kung advisor jong ka BSA MDC akapor ka badik ni arbon impression kat pala ba impun urlong ya kani ka jing fosnil jongi ba kawai ka studio la ka long hangne la ka long ha western boy in wanra be ha kani ka term ka jongi tina keleng jonga ngamla pan siu keleng Yaka Bornihat Sports Association Hakaba Nagaliang Jongpi Baro Iwei Pilaya Shimkia Nagabanta Ban Ai Minsim Nagabanta Ban Ai Jingershan Kapapura Nagabanta Jonga Hakaba Ngalaya Yakani Gabanta Bangayele Yak election But Hagajogapur Ngasoban Ai Kajing Kublai Kabakarpangi Pi Baro Iwei Kamtam iki members jaga Bornihat Sports Association kibala dutia tu dem ban yarap inga ban penjob inga hakane election so ban ai ka jing kublai ka bakar ipi ban hak juga por nga ai ka jing kublai ru ya kane ka sngi ka bakar pang ka ba mapi bila priang boro menga hakane ka sngi ban sim me kane ka lingkor ban hak juga por Bila pedang bromenga, bila ailat inga, pengarwan ban play kini kado tournament governmenta, kesim ke Basau hakaba, Nagaliang ka Bornihat Sports Association, ilayo ban berlong ya kini ka football tournament. Nagaliang jonga ngaso sarong hado kada kata yelade, namar play ba ngai I ba nado ki nongelam slong, nado ki nongelam haki seng balang. Nado kinongelam ki papero per lang kilong me ki ranba ki samla
lani ki teams ki players ngai ba hagane election ka pamenta kila ai shisai ta ka jingkershan ka pura na ka benta jonga pangan long job hagane ka por ngaso dabram na ka benta jongpi papilai ai ka jingkershan ngaso men hadu kata ya gane ka kam ka pamapi pila penset na ka benta jonga banga kerpa di baro ko ki rangba ki samla ki long kumi ki leaders lagalong nagishlong lagalong na ki sengbalang lagalong na ki kishlong paper ki players lagi nung ki seng ki paper ki ba don hagenika area ke jungi nga kerpa di baro pa pinya sha alembanga namar ba minta ngatip ba baro pinya phaik mat sanga namar play ngade u president jongga Bonihat Sports Association bana ke juga por menta pila penset inga ya kam bangan long unong mikmat jongpi ngatip ba ka expectation kalong ka bahe adu kata ngamit scam namar banglayas go ke jingkran nak ba namar ba hatu menta hatu kene ke kilmat ka menta ka shnong ga jongi ka area ka pamangidon ka consultancy ka jungi ka pamangidon hadu menta ngidang long ni lag behind haka bide ba ka sports ngidang duna haki bide ba ka sports ka jingirap na galing ka soccer ka jingirap na galing ka department tinagaling jonga pila benset nga ay kene kam but ka de ka benta ka jonga haka pamangangan simkia kumno bangin kintiu ya ka sports lagalong at football lagalong haka basketball, lagalong haki indoor sports events, lady kino kunik benta kibedeka sports, nagaleng jonga gan simkia. But awipi nado ba hila benset yang ay kene kam. Ngakin mau bahakapor bang simti ya kam como president juga Bonihat Sports Association. Shua bangan simti kene kam ngalong ponyo kene kam bangan sim ngam dakwa ngam damon bangan sim kene kam henry hadin bangala simti kam ngayo ka mensim ke ji trelang but ki leaders baro kinong kit kam baro jaga Bonihat Sports Association patna kalian juga ngaso banama pimenta baro wadam sei ki members jaga Bonihat Sports Association lakan wan biang kata ke election banji di president juga Bonihat Sports Association nagalian juga ngandai way ban tep kerting ngaku ban syakri kipa ngaku ban syakri kipa jong kene kathan nagalian juga president juga Bonihat Sports Association ban juga por MLA juga kene kathan nga play ke tournament bat dagba kinjat kene gol bat ngatasi la play ya ka foot football tournament balapanya ke Bonihat Sports Association. Haba phaipat syaka jingi kun ke baningkong jongkane ke Lempung ki balai kun hapadeng ke kunhun na Khatsan Mer Football Club persya ya ke Khat Pramer Football Club kani ke jingi kun ke lalong ke basong shit bha bat ke balai Khat Bormet bha bat ke bala pensong shit sikade ya ki pai ba nong pikai ki balawan bersaki ya kani ke Lempung ilakai ne ke sngi kani ke jingi kun ke lakut no hapadeng ke jingi Khat da marsigol hakaba ya ketika gol nak Khatsan Mer Football Club la tap da u Samson shooting haka minit ke balai pupra ndrei lai penya khat no pan da u Stefan Tangsang naka Khat Pramer Football Club haka minit ke Basan Pusau